i kakve su to signature cigare. Ovu sljedeću cigaru ste već imali prilike vidjeti kada sam ju bio infuzirao. A ono po čemu je ova cigara posebna jest da je ovo signature cigara. Signature cigare su obično limitirane verzije koje se koriste za evente i obično imaju nekakav poseban tobacco blend koji ih potpisuje pokušava napraviti nešto što bi njemu odgovaralo. Tako da ovo 2024. što piše na cigari je godina kada je ova cigara predstavljena na tržište, a potpisao je njihov brand ambasador. Sad, originalna verzija ove cigare je bila Silencio Blue, odnosno Cohiba Blue, koja je odlična daily driver cigara. Cigara koja je za svaki dan i koja najbolje odgovara uz kavu ili tako nešto lagano i neće imati puno nikotina i neće biti prejaka. Ova verzija cigare je u biti event only cigara i ima nešto odležanije i kvalitetnije duhane. Ali nemojte se ustručavati i zapaliti ovu cigaru uz dobar viski.